Corongan. Maksudnya nyong perlu takon kok. Yang perlu takon ke batirmu. Iya. Terima. Batirmu lana apa wedok? Bencong. Sembel bae lah. Isi? Mana? Angger iki jeneng kene. Anu baturmu jaluk mik apa ora? Masih keten. Nah, melu pit kok. Ora pe, kowe wis dikenang patroli. Gue tuh. Mulane gawane pengaman, gawe helm.
Apa jeruk tambahan? Iku jarakku sing ngomong kok. Karena maning penulis tekalan. Si taman. Dol. Don, Kau batirmu kon memperkenalkan diri lo. ngene matur. Iya aja matur. Oh ya, matur. Gue maunya orang izin nih kayak. Moni. Moni. Oh kan dibui. Nah. Ya. Tapi ini kan jadi bekas loh. Kok miki mengene helman anu kangen. Iya. Iya. Terus kau anak kemakon. Endi? Kemangkon. Pangkon. Kita kerungu. Kerungu. Ada di pangkon ya. Kang kemangkon. Ya, aku temen sana. Bisi. Kemangkon apa, Dul? Iya. Nyongki batir pengantin sing lanang. Batir pengantin sing lanang. Ngerti jenenge siapa? Ya ngerti. Siapa? Mas. Ayo, Bakti Hidayat. Ya. CS. Ini Mas Bakti. Ini jajal. Hari CS. Mas Bakti. Mas. Alah cepet Bakti ala emas Bakti ala emas Bakti ala emas Bakti ala emas Bakti. Ayo siki batu. Orang CS. Jangan ketanggung lagi gowe dingin. Dul, saya ketanggung bukan kering kok jalan ukon penakon nyawer ngomalan dadak mlebu maling. Bisa ya? lagi ketanggung. Oh, tahu ya. Iya. Iya. Mas Bekti. Lah kok mengeneh anu karo Mas Bekti anu ngapa? Ya, si pertamanya. Iya. Silaturahmi. Iya, siji silaturahmi. Sing keloro. Sing kelono. Sing keloro genane caranya wong anu CS ya. Ayo. Alah. Piye? Oh, kayak anu Mas Bekti karo Mbak siapa mau? Mbak Ning. Mbak Ning. Ya, ayo. Endi? Ya ini. Sing endi? Kae sinal apa? Ayo kan betul. Nah, Udah sing klambi. Oh, ngerti kok sing klambi ireng kae lah. Oh. Iya, kayak anu wis bojo apa urung jajan takone Dul? Wis. Menangi. bojo dinawingi Dul. Oh, dinawingi ra. Iya bojone dinawingi. Ora percaya. Kalau ora fotone. Nanti. Ini fotone kola. Dul. Weh, siki mumpung lagi ada kesempatan dalam kesempitan. Iya. Gue tiba lah ketang saya beruk lagu gue. Iya, lagune ya kayak dit. Lagi mumpung lagi bebek anak origine. Iya. Masih dikomplit dari gue ini agane. Oke, ke Indonesia nan bayar apa nih? Kayak MC Dangdut. Wah iya. Mati Mas Rita. Iya. Ya. Oke, tudang. Iya itu ada tublak-tublak itu ya. Ke MC Dangdut ke. Oke, masih bersama Mama SPK. Ya Helko-nya di sini, Helko-nya Iya, di sini. siap. Mari kita makan jeruk. Benenge kono remoni. Ya lagi dong lamene iki jajan bae nih. Agi macet. Mari kita memakan jeruk. Jeruk anu pentil dadi kecut. Oh. Iya, kayak langsung bae ditawakna ramane. Ya.
Ya mari pengantene Mas. Iya. Mas. Ya pengantinnya Karo Mbak Ling. lagu apa dia? Lagu apa dia? Ayo. Mau kemana? Apa? Mau kemana? Kemana kok? Bojomu ngomong kowe wis. Mau apa? CS. Apa lagune? Kasih apa? Oh ya, kasih apa kabeh? Oh, Kayak api kabeh. Iya. Ya dewe sing mandan ngeton ramane. Ajakmu di Setan. kayak anu kancaku. Iya. Pengen nembang. Ya ada Apa? kanasku bang. Sumbang. Ya kene kon duet. Iya, mari Duet apa kene maju kita? Iya. Kali Mas Dalang sakit. Nah, kali Mas dalam Apa Mas? sakit. Ayo. Mas. Au. Lagu apa ndol? Ayo. Oh, kesayangan biasanya Mas Andi. Alah bodoh-bodoh ora langsung nyong manut. Nggih. Iki kesayangan.